Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a cheer to silen sang puya International Paragliding Accuracy Championship sang hi somni chu vein khan ser chi pa zo felani Nehru Yuva Kendra longkai bul tomin vein khan yang lai association bol pui NG Brand Suan Youth Club Development Convention and Fit India Program and mang Prime Minister Narendra Modi chuan scientist se chu tun lai thiam na le man lai fin na kai ko pa thil siam thazok siam chok turin angen Japan tuipui kama nom chen longlian Diamond Princess a coronavirus kai anoma wanga enfi America India mi pathumin na rik an kai veti mu chu ani International Paragliding Accuracy Championship sangni somni chu ven cancer si pa zo felani apum puya South Korea tanga local biang changjun chu pakhat na ani tun ka nu lain tlaya hon International Paragliding Accuracy Championship sangni somni a hian ramsang sanga tanga tel pilot te chuan tumria thok choka inelna an nei hnuwa ven khan heinel nei zo felani apum puya South Korea tanga rongkal te che thabin biang changjun chu pakhat na nia jin hi bike chu patni na ani boka pathumna chu Kazakhstan tanga rongkal Igor Virsky ani tuntumin ti siak na hian atira mi somsari vel tel turin an ming pelut ma se sansang sanga wanga ronkal thelo anam tanuala atop thlenga tel chu ram panga atangin pilot somni pathuman ni International Paragliding Accuracy Championship sangni somni khana huni voin tlai khan hein ti siak ne na mun ser chip zol pi phaya nei ni he hun hi Chief Minister Puzoram Thangale Sports Minister Purobat Romoy Roy te tenan man puya Chief Minister chuan thu soin Mizoram chu masona konga la sanglo lema se ti takzeta tho chuan kong chitin renga ma a hruai thetia mishing claim lamani lova theitop chuan khovel hriat hlo theni ramdang mi ten Mizoram chak taka an ron tlo theinan nun chet zele ril ro thei to patan na im venara bi pakhat ra tak chu khovela thil poimo tling pha ania adod le apo ra bi poimo chuan kai alani nge yangati Tourism Minister Purobat Romoy Roy te point thu soim Mizoram Sarkar chun adventure sports angai poimo paragliding a khovel hriata Mizoram chu phawchu an to dona he championship hi sership ong Mizoram emothen ani mailova India ramin thlenga India ai Mizoten an oni ati paragliding in elna pakhat na hian tangka fai euro sang hen donga pathinan euro sang khazanga pathumnai euro sang khajani andong ani Nehru Yuva Kendra NYK longkai bul tumin vein khan yang lai association bol pui NG Brand Suan bol pui NG1 Community Hall Youth Club Development Convention and Fit India Program and mang he hun man pui tu pu George H Lal Oma Revenue Officer Sub Headquarters LADC bol pui NG1 NYK in Chanchinthar te ma khuanga ya an mason na hunan bo se theile hemirola National Junior Football Championship a Mizoram Iowa tel bol pui NG tlangwal pani ram thiang hlemale Greatest lal nei lene te ba ka an coach R Vanel pe ka te while a bol pui NG Bransin choimena hun an han bo se thei chu lomama ti thu soya bol pui NG chu tun ma atanga vein thlenga football boxing le in film na danga te longkai district sun ro pui taklo nei to ni awangin hun lo lo om tura chanla thar sau sau turina fuya NYK in he program bo se chan ang taka mani in vong film khura ru hlo le ru te thila fi hlima mani in todel tule ram chung mani lo khovel huap in elna tel thei tura pathian tri le ron chunga in bo chai thar zel turin thalai kal khom te acha ani resource person Reverend Lal Shroi Chen Kolba ka NYK longklai thok tu tele sombik ten fuina thu thatak tak an soi boka he program man atel while a brand se chu NYK longklai football volleyball net te ape ani Mame district chunga focus noya na sang te MGNRI Jess nena thoho dan turngai tu in Mame district level coordination committee chu an chairman Mame DC Dr. Rozam Hovin Nimin Khan Mame DC conference hall an thukhom a hian focus noya na sang thai phuna tur khur lai terrace lai lele zol siam that sanghadil siam baka rantal na in mun le ban khur laya te MGNRGS nen thoho tum ani thu tarlan ani sarkar lai pui do dan angin department sang scheme le project te a theina chena thoho turani sarkar atanga masona na local te chu mi pui te ta na sen fa gom jok ani theina na department sang te thoho na turpo soi hovin mamediewin department sang te thoho dan tur asiam chu pomani Nimin thut khoma hian Prime Minister Kisan scheme noya ham thana dong turat hanten ham thana andon turpo soi hungal ani he scheme noya ko thak tu injiak lu te chuan sarkar lai pui atangin cheng sangruk andong theidona hei baka hian Kisan credit card manga kun thak tu te ham thana tur talan ani poka he card nei te chu apung claim zo ka bank kaltanga loan pek thei ani dan le
he card hi atam theng berin an nei nan mi pui hne na zau zo ka insul shet dan tur soi ho ngal ani bok Mizoram Journalist Association MJA Siha District Headquarters chuan Siha District Nursing School nei tur rom man na thui takal pui to voin thlenga ala nei thelo chu zirchiana atulanga malak ni ro se anti Siha MJA hian voin khan council vai one INPRO auditorium annual conference sang ni som ni nein an district nursing school da tura malak na chu zirchian an rela an conference man pui tu MADC CEM puen zakhai chuan Chanchinthar te hian man rang rang mangin mi pui le sarkar in kara palai nan thoka mi pui beng an niya chu churin omtaka an chalta ta poimo atia diktaka na thok turin du sakna hlanani Siha MJA president puvi pohla point thu soin Chanchinthar te chu engpar ti wa karma ani tora ni lova an thu chu atangin ani namin ante ani ti in film khur atulani atia ramtan thei top chu zel turin MJA member te chu asomani Siha District MJA hian kum sakni somni phani chunga hruai tur thangin president a M by Thai vice president V pohla le treasurer lanun kima pisa te an thanga executive member mi panga an thang bok longklai MJA point nimin khan annual conference nein hruai tu thar an thanga president a pulal ngetaral te vice president pu Elvis lal thang zole le treasurer tam pu h lorin moite an thang ani Champhai Excise and Narcotics Enforcement Staff te chuan voin khan Triao Kong Shuai Konpenga heroin hong ni grams somni pali le point bakhatan mana ani tulan ming thanga kum somni panga new Champhai and manbok NDPS Act 1985 noya thu boy zelu ngalani until man hu jong hi tunlaya chuan cheng sing rukvel nia chutani drugs nei tua pu hi Excise Department custody a shengin naktu ka kota shoi ni ang Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puanani Prime Minister Narendra Modi chuan scientist te chu tunlai thiamna le hmanlai finna kai kopa thil siam thazok siam chok turin angem Voina Council of Scientific and Industrial Research Society CSIR in mukhoma kai shona he thui sen pomodi chuan scientist te chu 5G artificial intelligence le renewable energy atana battery man tlom le dai rei siam konga inkhlorbing turina cha ngai to na thar te suma chantir dan thiama tul thua sei boka ram chunga julai te zinga science ti lana turin virtual laboratory ti changklun atul thu soim pumadi chuan zirano pangjok te science siamnalama hip chu poimo ti thule chuan la omzel tura po apoimo thu soya khovel hun rang India mi thiam kho sa te nen thiam na ril zok nei tule zirbing nalama mala tura thona ne adu thu asoibok Japan tui pui kama nom chen na longlian Diamond Princess a coronavirus kai anoma wanga NFMA ka India mi pathumin na shik an kai ve ti mu chu ani Tokyo wa Indian Embassy thu suna tarlan danin helonga na thokve India mi pathum na chu na kai an fin fi mi zani sompariat zinga antela Diamond Princess longa hen mi sangthum zasari som pakhatan chuanga karmasa khan Japan tui pui kama lo thlengin thamasa a longa lo chuang ve to pakhatim coronavirus akai ti Hong Kong a mu choni hnuwa achunga chuangte chhok thelo siam halani India mi za samthum pariat helonga hian an chuang ve ani India chuan Jammu and Kashmir chungchanga Turkey president thu soi chu adulo thu soi Turkish president Turkey Pakistan thu chu introm chungchang changle din external affairs ministry thu pong tu Ravish Kumar chuan Jammu and Kashmir chungchanga an thu soi zongzong chu a hnol ti soin Turkey hroi tu te chu India ram chung boina loin rol to turin acha thu chua an siam main thu diksham sa tule Pakistan atanga fir ten India tan harsana an thlente Shema save phot turin atibok Pakistan MP te ma thu soya Turkish president Recep Tayyip Erdogan chuan Kashmir chungchanga India dem zongin thu soi ani Pakistan Balochistan province alir theche sola mi som pathian thiami somni pathumin hleman tuar mithi zinga hen meichel anu pangpo antel nia thu don ani lirthei khaltu hian atan chaklo to ka wanga lirthei athunun zolo wangin chen hi athleng nia hriat ani vandone tok thi jar maksi tanga lasbela inena mang turakal ani thu don ani chena thana huna hian mi soman thia hemi hnu hian damdoina liam tur mi pahni anthile ani Chanchinthar cheti topna na tlang pui International Paragliding Accuracy Championship sang somni chu vein khan ser chi pa zo felani Nehru Yuva Kendra NYK longkai bultamin vein khan Young Life Station Bual Pui NG Branch 1 Youth Club Development Convention and Fit India Program and mang Prime Minister Narendra Modi chuan scientist atun lai thiamna le man life in na kai kopa thil siam thazok siam chok turin angen Japan toi pui kama nom chana longlen Diamond Princess a coronavirus kai anoma wanga NFMA ka India mi pathumin nana shikan kai veti mu chu ani chuti zong chu Chanchinthar kan pon the chu ani